Iya, abi total nung taro veteronga wa pa matal takiliu na kena tigu na kornibuli na vivia high Hmm. school. Roni pa matal takamanda? Vinaka, taru vinaka, kornibula tiku na rondolu kalima. Oyo na ngono sa chikin mayono, ito kelas walu, at kuni viau, porque muito ni ngono na pasikina, kendo sana tala ko isuwa. Kendo sana lako sa kindelan, kunan delan mayon ka kan tunggilen. Satu na nakinag metar mayon na sekundi na ngono. Macam kay manisyang sama ni lagi tiga buki na nakinatar na kornibula na via non liliwi law. Nakakandit ako nito tagiyaw ko na mosto ni bos niya sana. Itu ko non on sorry non laylay. Budi man lagi bulikin. Sama ni dar na mosto niya sangay man libo ko na sara to tiga buki na via non liliw. Lakemba anong balawo kay mal. O muchang latak sa benito ta. O kaya pa kabi misapa laman kan misan pa project TV dia misapa laman tatar kornibula. Itu sama ni puno ko ki asana bitin ni ko ya liu ni muaste au sana laki tal mata kini viru to may natokalaw or to may natokalaw mer to ni ba rumah may na boss ni skin beta ya mau na litin to kanyang boss ni pasar nga sanggar to ko to mer to may natokalaw o tiang ga viru bata to may kena boss covid kena sama ni tu wawa kina may sanggar ra manda kina pagtarisul ki usod kina pagtarisul ki kila kema wana turang pinaw yo me sanga may inda katale na italono isuli ki sama ni bagandoni kin kalau tu ko tumen pakalaw sama bagandoni ng boss sala ko sa kina wasaki kina maninsi wat kalaw ni tuta Andina. maninsi Sulia ko po yan nakau may misalaw. Ese ni saumi. Sulia ko na non to ko ka family. May varo. Tarakina na main school building. Ewan na kina room. Tarakina na matay ni non rumbur na sa rugo na maniyalaw. Kevida na non to mbur na ng kasibul. So lo ni tiku rang aki na yana rondol kalima. Tiku serang aki na tar kornibula. Ngayon santo kata ni santo ngayon poli tumay dia. Tika buena sa ngabaw. Start from nothing. Ngayon manarto sa laking bos ki nang ngay tiku niya ni mendon may tundo na yung may laway ng bangi. Ngay raw me. Ngay sen hartungan doon rato laway tu. Ya bina kanya tu na non to investment na kanibia holdings na pigeon holdings ko ya gaman suli may kina may tayo bro kina bitnon dol ni pakatang tumtang na tuwal ni lam hangga ito sa tara kornibula tiga butar ko na kornibula to sa tayo mamay na primary school may mabula Dunga na kornibula kaya nga Australia merto na primary school merto lagi tiga bukina na matay ni chika dio na manibul. Merto ala ki bulikin. Ito na pondri. Sanga itu ko ni ngona ko di kana lagi tawa na kornibula. Sanga lagi bakaung ke cirngal lagi tiga utal maya sora sa biubul tambaki tolu. Rakala sual rapas sartu na koro. So era sa may phone foi bitilev ragay sa tawabuli. Ragay lagi lakot pala ni merlay phone grital. Merlay ko tatak nga na wili sinikadiwa. Tayabkin. Sangay turimburi. Ngano sa yan namatay niyang baki rating mo na primary. Karoon niyang baki sa utsikina na tara kornibuli. Nasati ko na turimburi. Yung stangkay mbole may uli mamatay di ka na malibastang. Dia bakal terlagi sama may gulin ko na lugan sa siyang ko vitokon mapen yung karagi non resurimburi pintar ko ngor to mambulan peting tong mambulan na puribuli ko kim sangay la ko ni na vekor ni nakena ila pula ko chungo ndo na kor pintar ndo na mataw ndo na kor tal na mataw
Ya sangkai bola ya mulai vingaravi me namatay ni matao. Me usapa kereta kina ni tumbos na maram sangkai ko kinano ng bosin turang. Yo ko ni na sangkai kirera wiru maram nga nito matanggal. Begitu ko bat kitulitul. Katalingo na nindatu na usagari na rorong na biluta kisa vingaravi. Mensa tu vex dawalat. Menasamat na matinangay. Mata na taga. Yan sangay mata niyang baki from 3, karon niyang baki from 4, katul niyang baki from 5, from 6. Ucha may dutoy na vengo, ang istalor niyang baki sangay from 7. E nalo maninduangan na leka-leka nga, pitaravi nga, from junior secondary school to high school. Sandi na. Yeah. And then tareva kina na kim sando nga to sa kinaturang marama kira to na vivierto pisu. Sando yung tagito ni nindo na na koribuli rondo to na kina matakomit. Do matakomit me bonon to matakomit vivir isuwa. Iya na nakakabate teamwork eh. Di na. Kasaranga na ulutang o na motor ni Kimniki na ulutangan ko di sole baki. Kaya na kira tali bikira ni singa waruai na vital no tekichuga na kambali tidi ni ndo na ibakarita kibinaka ni sole baki. Rap manda no mubak madal na chikina ya Susana na baleta na sole baki siya nakakabat. Iya vinaka kota kabanda na tarni ko rihulia Iya. Sulia ni sulia wale mai na itu tama de sulia wale mai na kau gai sarareda juga sagai rawa kamurmur ya orto na tui ni be kor na misangai tu bule me tava na nontra kotas keve na gas ni buli era barroto me na nontra kau no be kor dona koro dona val era barroto mai ramai tara ya donga nemba kirtun diteranga kinali mana valya dona kor iseng ni somir kota menon rakaur sa silo sa na sol baki. Kila kaya sa na sol baki tao tarara may mikor ni uli. Nangayon talang ang betul ni yung tangan nataka mo matintunga kaya mo kami andong usura ka chiko ni na nambula pa kay lawo Ni ko kaya no ko kenta na tumibono ni relok mena bulangi. Tenda sule na kenta na menda. Ni ramay mo di rakano. Senta son. Ya, ningaw nang to sa daw wala buli kinamata nito. Hanggang daw ko tiyan, siya may saumi. Saumi mo vale, saumi kakana. Kaya nga baka buli sa kalchuka ni namatin to. Siya okay na nakakataka matin to. Ngunang ganda senda ulit sulit kinalala, pero sa nanggagay kaya dali sumay. Hindi ngunang ganda, kukuya mo na pagkain gay Menda nang kaita kata na to kena membali mungkin sana sulit talamen bakit na bebili tak bakit meron inda ko chika dapat talamekin yung may dia madung pinto ni sa bulan pinakasarchik na nakakalakan sa solabat nonra titi law tengain dur sa lakangayan meron lagi titi law okay mami sa bulan chungang ni mami balembali takakabat maramay bulot yung ko sa tos nga kami may makawasi-wasi doon na mga kawali italin doon na serto italin may kuha gadawin kito nanito kor kito wasi makabachi ko na maram yan singat tu city nga kami sa singat tu city singat may makamat singat tu city nga sa akin naloloy si tamat talera sa perkilatur na turang. Ayan guys, simbolo talchima na nakakabakor na turang were ralaki na marama, tafi. Itaw sa sa kanita ka kabata nga pila kaya nakambulong-bulong taki. Pinapinakasarik na nonton to, bahkan di bisa nga nandakin yung bulan tas nakay chiko ni sa nandakin dendre ni sa lakumayo Omong kalau kumain na, doon sa may sarado to, kan di ko natakatake kero na hotel. Radyo mo to.
Berarti mo tu kira wawa po kini tenara una no. Tapi kini dana bunga ko sa kina. Tahu na ko ni korto sa singan duanga. Menastipit yang bertu sa song saranga. Ngai bertong gai butal na bakibo ke pakai sana bina kana toso Kalau kita rawat kana mani onole wa tela gai tamer mai. Kena rere bina kanisa wakato kornal salawa. Karena kini wali nga men sana stu nga kinawan tawano nanggele. Zaka tekena nga. En konser mo kan dualang ka. En ano Manila ka mo en gayon ko taliki na naka. Di nasaraka. Di na todo. Sarong robin ang cintur bitalam no. Aw no mo tsuka. Natambe ka so na mo iba kasala. Veira na bebubal kwar sarabina katchi ko mer sukalis wi banua. Ni sasyang nakakaka na be korni takaka. Naka. Me baka ko kerang pero sa tingo takchi ko wero tarambure. Nang puninakya. Ya, kita lintan apa kau boleh dari tambangon. Kita bakal ngecira meralis tu kita kata kina anggel. Sebe na pun aku cukup kina mai lomani vono. Se mai ani ausara sebe tawang apa tu kina mitu kina mai yaungani penoya. Kita bakal boleh dengar. Tersebut tu kesuang kasir sampai kilatu anonda kilawa ka Macau. Lagu na yan, doon may reiki na matinto ng anong buhay. May apa kamu bulat lagi. Betul ni kung gaya ko to, kaya kaya singa nito kahit feeling amo. Singa nito ang singa to na umilago. Salah kan satu nga munggel. Di na to na veka umbular tunggori. Satu ko na kila. Kakakata kina. Sang bolang. Pero tayo ko rin tambang wani ni po. Brother wo, rangon niya liao. Pero kila sa baka marama ko rangon niya liao. Takla katakan turang para dorbo. Mesti ngambol yang gaya nat bulan-bulan tele mayawe kaya ambulan ni vive kani be maluai kan untuk bisa match. Obo bani matanggali bania yani. Me bakara sa tar orai bichile buka irma yone lo nangonya. Kita pemintana sinron bitar tar kinbaya nangononggo. Kita kain tasantilis kalau kita kata kinawe to no. Okla na Di ba kasalang bimbing nga rin ni ba dato kinya anta sa lies nga kinawit tanggel. Kila ni kamera on sabi lies sa na ina naman raw tite may number ni Patya. Di nasaraka. Di na to. Kan mo number ni Patu nagatikin na nabibono kaya nga ba sa sulit na kalu weekend Amen. Kilanto na kango kay Susana na ni Ronggay ngol may balang sagay ba kami may bakit titong buta kasara na nito talitaka na nabono may vite lebo si binyo nito tani lebo na non rotonggel kana kan salite ko muna tarbale salite ko muna titig baka sanggay baka irtalangan na wakay kito baka sanggay ray na matandra ni ray dai isa orto satu may balang yang ko sarto listal mo sarto may tite sarto may tarbale sa ko talaga nito tubay chiko Mikros na bibu kita lang bir na liundi kor ir na marama o ir na yanda o ir na ngoni lubeniali menta meta kata kabata menta to sa bata tak na nonda itu bakin imbul ni besi ga Susana iya Kali di unda na ka do tuguna chiko you can the cashless millionaires isa wow di na todo that's a beautiful statement I love that because you can turn it into money saro tami aka ko chiso ran bukida na watu meman rai Kena tormento na wani niu bukime sto bukime ngo Sanga lagi bukar mo ilaw. Yun saranga. Kibal kalau nga te tungay asanda tungay matanda menta taka teketa nga meray na matanda. Sila Yo. Niko kito may law kito nalalangan ron ni new lalangan asaw Okay mdo nandito. Dito. Ya. Nasonga. Di nasaranga. Kandi nasaranga. Nasunira ni kumtun likot kalma kamelo bikim sina kanga sa kumabikim do. Niko bukan ni ngono ko. Sabi likot ta chinga may papala ngi men daga mekan da butin yo kina. No. Nasaranga.
Iya, bisa Ayan. dui. Wow. Atau toka makawachi. Tali ni dabi talano ni sa tataka-taka sa tataka-taka sa babatukan na kan tatakamuchiko. Isa. Kaya nga tinawag mo kawan eh. Iya, di na sara. Tokor sarga tokor isa. Iya ne ucu ni nunggu tarungan ni dorbital na singali ni kuwa Susan. Nembale ti dia. Oka ni na lebu na ngone bekar barong cuk minggo na bese buru-bura er binaka merkila mbela tanayan ne nu totokonggo di dia na buno ni salisa ini matikina. Kerambe ngano ni bakmadala taki di dia nga ke bakangay botal nangon ke rotal ngani pamatal tiki ono ilaw batini kila ni telangan na wekantar me ono ilaw barong tel tengah minggo mo pamatal tak ngana bi korokor na ya ni kor ke na bi kar kiliten kina ina kasasan Naka ko giti ay lima chiwa kana koro perkua mambula na geva na toklaw batikila mach nyoke de chigo non tayo ko banua may vivi na non tayo ko bunor to natura na mangi-mangi ko kaban do kwento sa kapsibon nito ta urna marama na non tayo ko banua na lolo ngonan kes kwento sa kamena lauzi iyo ko pero to ko vivi ay sa chinan ng lebsara via walu na undol bakata tikna kenaika kana gele libo ibuno bebot botok into na kanto tali tagna kina ni libo virtu na kaunguna na vesi baka bibi may sela ni libo kina na vesi porto may law izake porto kina dal ni tulaka ni virtu gere na vesi rambulo sarangay ng gele no porto kerwa surat into aturangan ni kamare melakukan ki ta komete ta no ikaw kito may bulang ako may kamara weto vese kusar tungan azule yang bulakin ya ko kim bagi vese yang kandangan na lo rikala sangar kuni vese ano kandau tutelang gina yo kapentas kena ora kapentas pe walang iya kumang boleh lagi tukin ko lagi di bagot tundo na state mekya Sangay suki hindi na ronon dulu karuan back sangay kusulis escribir begini panua. Gao si telang anong ko ito investor ito untuk kati ko to may ito bo silini no. Ko to ngayon no. Ito lipo na ko na ito invest kin ito baka merto siya liwon do siguro Pigeon Holdings. Ito na tuloy ka lang ito siya liwon do chikin. Berasaraw na ngayon na langan niyo. Meron daw tanyo to mga nasa feedback ito na estate para sa raw ni invest to minang unaya or na kasi ira invest to mimbaliat pa na leon yung to zo kaya para sa raw ito maya para sa raw ito na nangonong go invest to minang kasi ng unaya sangay may baklat kung ko na itama nangonong go katalan wikit to mayo no niyo kito yan yung dondo vach na kana kor na kana kalimot sa bato o nukuni o lovoni ndo ito ko na ano tiki matokan na chigo na tanda ko ni wano yo na kana lalay o di ndo nga yan di ba ka to ni investor ng gasilyo kito man tan ni makandali Orto boli ngele may biro. Nangaw na sarya. At sinikadiwa 5.5 ka pakasalo. Skalay. Sa boli kinarang ngele may biro. Orto chukinang kondo na wase. Ganito matanggal yung ako ito matanggal nuko ni haki. So chukina orto na nito. Ayaw may nuko ni haki. So chukina orto na nito. Orto sa bilito ki malaw. Iya nakanya na todo ko. Erto siya makitungay siya matsartungamay siya makukuwasartungamay kito ya nakarasa na kabutunor ng kastilyo siya ng router sa ngulnaya ka pay hula may biro na ngaunaya ya huli wala nga may
ina naso na ilabangan ni Celine, na ilabangan ni New. Bunto tali to ko nakatukunan nito ta niwot sina na iwalu levo. Bertung kami ko to korto na la kana iwalu to levo bito. Ito nga bulungan na paundi. Dai kulo la makina na isela ni isela kapa na tanga kene matau. Kaya nga. Andin. Tangkay la ko merto lekitani kinanto tananya ni to pontongan ng mga bits. Isela ndo na kan. May buli kina na niya. Grabe kina na ni mami buli kaya mami na may sa masiro tung na kina ko ano batigay dia. Sa totoo ba ka ochi? Sabi na ko baliw sar. Talaga ko marota ka ni wir nangon na barong chukumay. Nung kito ko mo nung kaimbita ta kiso na mapi kay dia nangon na nakakina na numuni video. Biyak talaga na map kayo no. Meron nira sar men nangon na raider na semata na numubamakalan di ko. Sa talita kan jin. Totoo ka na bitalo no ni Tiku mo na mo isusu sumay na buno ni takataka ongoli didia kina bekao sa takabutungo sa ambiti didia tu mikilay na wur todo ko nibunga matanga kemam sa kilay didia na buku ni takataka lebu ando takabutuko baka mata bubali may sela boy iyo memeti nga ni dorbital no tiko tal so tal na kao na mo binakata mo wasea na buku ni namu takataka tingo medidia merong na barong tiko Ito nakangawang ulisabo awas at ko na to ka niya santo nakataka pamatan ito kan sama to weekend na vilesak kan tas nga pamanto ni to ko na view na nito pias na ngonya ni lesumay may demikila ko ni usanga mga lesres to nga may disin but no ko you create history in the ministry but ni sa nga kidi sa life full stop to ya aw ko binibigyan kinina ni mintayalon sila nga kana kene karua gaya atu kini veo ke ba kono tumidi dia na sintos ta kana muito tu na sintos ta kana kemisau onge va ngoya we ko Italia bila tani na nalibu ta kana labor trawa to kwasanango myo tak nga nanggel ta kana wano so wala na kini wana kalo di samuri nga na tutu Betani okay yan tani so nang ko kaya santa biya ta katungan ni love kaya ka na sa umi ano kaya ka so ran daw kaya kuni wasi ang por na mi love o yaw sa klato yaw nanda wasi nang gilew kinana kaya you have to give in order to keep sa nakasaranga wadi din tak na tikinay ko katukunan na tikini portong biya na kan biba kalongat tak na solika may nator na ka yan ang kaiba kay kurta ka na yung londa kaya napuno ng walikin na nalako ito nga may nabiba kalong atatak singa ni ba kang biyakatak singa ni ba kang biyakatak kay nga no sabi mo may kina sa haritaya kina sa daw ritaya nga sa haleng katak na pamamenta ng laki bakaba yung ko bakaw sing sarangan ayaw ang gay tukun may uli sutali may lagi na kontarak o sambis na kontarak o sa biyala ko nga mo lagi taka na mitoma na nga na itabin na nakabuto Ito ka nga may nasa kakatakato ginta sa balata tunga tatakataka kana kini koroni tutu ni kalo ni kinadala mo sa tok nga may kya sa lapin na text isa Probe ni wala ko na boss di Poland na kan COP24 Nagay kinadala may sa kunya ni ko biala ko Okay, kalau nga baka rito evakaraw ta kinatua metodo ko may kya ikya kolesital. You just have to say yes. Baka yung nga. Ano bang ganyan? Siya may lako na project ni Taravaleng ko. Siya na kina ortofan pikinamay. Dahil ang jinta kina nga. Kung nasinga niyo at nabangaray, nakalungay, nabakarot kinamay. Nabarot kamay. Ano nanti na nga kita. Nakataka nung taro may vital noon ko. Ang gaya kinta lang nga, sa ako kaya may mikit taro may vital no. Iya. Kaya nakarot teknik mo. Saruy kita, kadara ka nung kumarot ka. Ang daw wasya chuk binitutan na namdoy talong medidia.
kerosando gorong-gorong ya mentang sa kabidi ni mata ni rotal no chiko na nung program labuti chika mo di dia ni tareu chiko valeu o eu mentang sa mai wase berto na nung ngani bulike ndo nung da ka buli au sa wase na nung do talan no au barita ka bir na kena video do na kana non marau non marau ni mai eu bina katalanga mo wase ke kai sor bina kata merbolia na bika baru tak na coconut oil na ndilo na fue sena mangi era merbitar tarain bala bikem ni Susan oi betul sa cik betul sanda libung bitar tarang na Facebook don kwen sa na bunga na Susana el Canadena ma Facebook name ko ngaya ko sa ba ko binibina kina ni Sara Lewer la ko to ni kina ko ya sa buli sar kina na singa bidangan ma da ko sa buli sar na mangi ni tuale buli sar rock Colin Phil o sanga mi Claymore ni kurto to ke ni hotel ang milioner akalo nga sanga isema tiketa Hindi na tubok. Sampai kena bunga mera kurang luwian tama kumbunda mera peda mai kanda wala tchipo mera kau ita kina mai Hindi na sa na kena pag sumubir sema chibiro via kero mata na kero sanga tongko na ni rodorbo mera na ni men sema tchipo na kaisa tunggo Kum danga makumbugo to sanga chiko mera to kilachi kwa kena kakana Hindi na sa Ikaw hindi na nakanta sa tukin. Ko sabi ko binibinang nga ako na Facebook ni sa may kilara at this age. Isa Tambo pala tambay. Minto bunod ta kinakina awita kila Hindi na sa nga Sa totoo ka Kaya no. makawatsi Bitang ko enon takir ni longan niyo ito. Santo na taman kalunga to tamer Iyo, kanji sa nga Au sabi na katsungan ko mentola nararaniwan ka buka may lakayani bataw sa katsuk binituta Dota langon na nalimbala bukin nung lakoy bicho sana buka sa ngay didia au nalay madaw to ayani bat kikimun raw se madaw ruasar sa talabo Iya Let's silhouette tu Ilay silhouette to sabi nakapakaliam sara Susana marang takasara na namo sila na namo ngaw klanyo ni maramososo cik talaga na namo ngaw kerto na makumbumur to na lubemu babi ni binaksar kina ni Mendor ngonong ko, mendor may bitalan noa, wasena nakakabinaka may selavo. Nabukoy kito na nito timi ni talano bat ki Dr. T, kito babi ni binaksaran makalip. Malo makalip sa. Lolo mayani. Tadon, isa.